Kechengsi kadokawe Karbi official YouTube channel kelang arat to ana phanse tame nili tumahin pen ning kang sama kardom na pachiriglo kardo non Ove kimi pen nongnam kachithang plong Karbi lam kan arjan along kache parjanun thek abang pho abang phetum akihai Jogat Pator lapen ke akihai pi Hunmili Ingtipi alang litum sitami puthot non akimi Karbi lam kan arjan along kache parjan pon ilitum thek poniglong ji Labangso lam kan arjan amen lake ne Ong Ahem Chojun Do Ong Ahem Chojun Do ne paya phan hor hak par judo dunji ne ta hor hak ke ponji ching bar do tang ho ne ong a sopi bari the kar kiarani che pakchini dunji ne ong a sopi Labangso lun jir kilun alun se polun se peto mamen lake nongnam chitang long Karbi lun jir kilun thekna nai ase karjumina alun se polun se petum lun se po Sarmon kro lapen ke lun se pi sontika teron pi lunjir alam theke tok lapen ke ateot ki pia bang phulake lun se po Sarmon kro nangli tum lun se po Sarmon kro alang likilun at lunjir do anang moment kolobang so lunjir karjusi nangli tum ninga ching sam nailo komena long to ponigra pachini ponik tha labang so lunjir ka recording pon mate studio men lake JS studio director of photography lapen ke labang so lam kanarjan editing abang phulake aki hai SK Kramsa concept lapen ke makeup artist abang phulake aki hai rukasen hanse lunjir arjing me pik lapen ke lam kan arjan setame lang ek mesenji ilitum khandu ka bestame labang so lam kan arjan akang theme setame Ove Chingthur music YouTube channel along setame lang ponik log da prampo pinia video lang ek mesen bolote video phan like ki sipira video panda share ponigra lapusun dak tha video kai ki ta khilang ponik log wer ja phan nili to channel phan kang hon pen subscribe ponik pokusin ning chithe ponik lo kadu ka bestame do me thak me tangte pinia video ke poning wela kardom